Gulaamu fadde o Mali ko fuɗɗi fawgo juuɗe maɓɓe ɗe kanŋe ɗe o société canadienjo jasi ko gila ɓe lurri ka sendugo. ɗum ko ɗe kanŋe wonaɗe jaseede e nde o girde noddirteende lulo gunkoto nokku wontirɗo hedde ka hirnaange Mali keerol maɓɓe Sénégal. Onon andiniri ɓe halfinaaɓe fii o girde leydi ndi e ɓe ka sengo kisal. E biyol o société Barrick Gold ko e ɗe balɗe yawtuɗe ɓe halfinaaɓe ndenaago fuɗɗi jaɓugol ɗe kanŋe wonunoɗe nden o girde. Goto ka sengo kisal mo yiɗayo inde mum feññine no wi'i koye asewe yawtuɗo o ɓe hutori laana weeyo fii yahangol ɗe kanŋe wonuɗe lulogunkoto. Kono cenɗe ɗen ɗiɗi kala haalaali ittiri no ɗe fotata. E nder cimto o société holliti ɓe dartini tawa ɗe golle maɓɓe haa ɓe ɗaɓɓa pehe fii mum. ɗum ko sabu ko tawi konɓe alaa waawude waɗugol ɗe golle maɓɓe no haaniri noon ɓe newnanaaka yaltingol yeru ko ɓe jasi kon e nguulaamu faddew no fawi juuɗe maɓɓe ɗen e kanŋe ɗe ɓe jasi ɗen.